Kenor aku, kenor aku. Lumayan di. Wis. Nendi? Wingi enane sing moyak iki. Sapa Mbah Di? Ulul. Gluk. Wis ambles jeru. Wis kalem bro. Iki gratel anyar, tenang. Lah ya samene ambles jamak Mas. Jos. Belum deng. Mas. Sip Mas. Lanjut dulu. Kenor aku. Lumayan di. Wis kalem. Lah. Wah, mulai agal di, tenang di. Ding gitu. Ding. Wah, sip. Lanjut dulu. Panwok. Ajar saya di. Wah, kaya ngopo sakmono langsung munggih Mas Master Jincen. Wah, ras ronto to nggake wak. Sakmono. Padahal gratel nomor 9 Mas iku Mas. Bagong sisan. Jadi berapa besar mata kail ketika ikan makan itu tetap makan kena Mas. Tenang saja, jadi ndak usah takut pakai kail besar Mas. Kalau takut ya pakai kail kecil gitu saja. Lanjut. Nggonku yang berat Kim pasan Kim. Warep glok Kim. Lah. Ya lah. Wah, gelo Mas. Sebelah juga hau Mas. Sepiro Mas Bro? Lihat jos. Sama panwo. Lah, deng. Lah ya toh. Sip Mas. Lanjut dulu ya Mas ya. Tak pasangi meneh. Wah. Jadi nang kali muncul long kono ki saiki ya seh banjir kok. Kampunge sing sebelah kali saya do klelep kok. Oh ya. Oh bro. Iya dong. Warung kono adol roti kok. Gelo Mas. Ayo bro. Wah, Jian. Aduh betul. Malahane Mas
ora nguculi ya ta ora kangelan nguculi kuwi jenenge oh wis Jon suasana meriah nih Mas. Tak perlihatkan Mas. Nanti titiknya sebelah mana Mas? Ini ya agol-agol tembakannya rasa itu Mas. Rasa dadah ya. Ini di sini ada itu Master Capung sama Master Didi. Udah dapat semua Mas. Ini barusan Master Rohim dapat harusnya babon malah petil. Kesetrum iwake. Kesetrum apa gratel rano isine dadi ra gelem iwake. Ini cuaca cerah Mas ya. Angin sepoi-sepoi bagus. Jadi kita nah ini aliran air Mas. Kita datang jam 11 tadi ini luhur udah mau dapat 4 nih harusnya malah tak pamer-pamer ke petil ora apa-apa Mas petil iki tenang wae iwak akeh golek meneh ya. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support biar tidak ketinggalan info terbaru dari seputar pinggir rawa pening. Kita pakai lumut biasa Mas. Lumut andalan. Gulu ke omong mana gulu kena mana bro. Gulu tembakan cedik to Mas tak omongke ya. Tembakan cedik gulu. Gulu Mas. Ngekek aku. Mosok tak patenane sik videone. Wah, ora iso ngucul iwak nek iki. Wis lanjut dulu. Gonku melu ilang kok. Aja sik gentos teko. Ndak boleh. Gelo Mas, kena gekan Mas. Lah hop kalem. Ayo disoting ge nganu di. Wah, kalem. Lah ya to ngenakane teko kalem. Gambli Mas, engko nak uculne piye? Ucul ya aja. Wah, sip lanjut dulu. Wah, kayak master tenan ge entus teko. Gek pirang jam, Bro? 8 jam. Gelu kayak Mas, kayak Master Capung, kayak 5 menit nyemplung ke Mas Reneo. Diwadahi sih. Wah, diketokke madaine terlah sip. Wis lanjut Mas. Pokoknya Rene sing pengen iwak. Neng endi? Neng Cerbonan. Lor Walet ki ya? Lor Walet Mas. Wis tetep lu suasana rame Mas. Sip. Lanjut ya Mas, kayak 5 menit lho wis ngunggahke. Kaya apa wae neng pasar padha wae iki. Jos lanjut. Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Kayak gelu. Nah, kayak berot tenan Mas. Gelu. Kalem. Wah, berote lah. Tak cedhake nek iki, Bro. Tak cedhake iki, Bro. Lah, wah gelu Mas. Waduh, Mister Capung kebrebek iki. Jas lho, asli master tenan ngene mantap Mas. Jackpotnya banyak naik hari ini Mas. Berarti nak banyak naik ya udah jackpot ya. Ya udah. Wih, nggonku malah halan-halan nek. Sik ah. Lanjut dulu Mas. Pak, apa? Sik. Ayo Pak Sopir, gasken. Lanjutkan.
lep 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 lep. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan, pelan, kalem Pak Sopir, kalem Pak Sopir, kalem Pak Sopir, kalem, 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 kalem Pak Sopir. Pak sopir tuh harus kalem, tapi nyeblake kudu banter, nak nggah kene kalem Mas, maksudnya gitu, pelan-pelan Pak sopir. Selanjut dulu Mas. Kono. Nah, kene iki lho. Nah, kono ambles sos sing jero. Pelan-pelan Pak sopir, pelan-pelan Pak sopir, pelan-pelan Pak sopir, pelan-pelan Pak sopir, setengah badan teknike lah. Wah, jian, ding, tembakan rasa apa ada di glodi. Pelan-pelan Pak sopir. Mantul. Sip. Ngaji hari mantap Mas. Lanjut dulu. Alah. Ben nelak malah ra gelem. Di. Ngusek pom. Kalem pom. Wah, gelo Pak sopir. Kalem Pak sopir. Wah. Diudake sik lu mantul ra. Wah, jos. Rene Mas, wis to. Iki ngendi? Lor Walet, madhep Sarang Walet ya Mas ya. Ngawur iki cerbonan kok. Kayak ngawur kancaku kuwi Mas. Oke, lanjut dulu. Nyut. Kena Pak Sopir. Kena nggonmu malahan, Bro. Wah, kuwale Mas. Kuwale nek iki Mas. Wah, guanku sing dipuangan ambles jero ra kena malah. Wah, gelu Mas. Wah, nggonku ra kena malah sing jas endol kalem Pak sopir. Untuk hari ini kita cukupkan sekian Mas. Mudah-mudahan bisa jadi referensi pinggiran seputar Rawapening Mas. Ini untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan bisa support channel ini dengan cara like ataupun subscribe. Yang baru yang sudah selalu support, terima kasih. Tuhan akan balas kebaikan Anda dengan sebaik-baik balasan. Hari ini kita bersama master Mas. Ini Oke, channel ini hanya sekedar hiburan, yang penting ngakak-ngakak, tapi tetap sip Mas. Kita ketemu waktu lain kesempatan. See you next time. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye. Ayo seblak terakhir.